والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام علaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiran alhamdulillah yari naisap kita niyo waktu nato ini waktu hipag bubuhi sin panuntum sin kita niyo serta pagpaamo sininang sa Allah Ta'ala na yari guru nato mulia amuin tagsuko sin waktu ini sa Allah Ta'ala rin akong parugay. Itukbal ko yung guru kalasahan o yung naruhay kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan
Rinaisab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Gumanap na isab kami pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod. Bunga sin pag-iman. Amun ya amalan sin beriman usug. Iwan sin beriman babae. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat yatud na mo maun kaniyo. Pangadjian na to aruman ini. Ayat suratul Lail. Panagnaan sin ayat pa harindiin na inabutan tanyo sin pangadjian haruman ini. In Allah subhanahu wa ta'ala yarahan kita niyo Nabi Iban Rasul habat supaya madawhat na to in ulong iwan lasa salta kuyag kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun sadya kuyag kita sin mata na to, diungog sin tainga na to, aula-aula na kaya na naman sin ginawabaran na to. Magkagunahan kita niyo, kugiwan kuyag, adlaw ka na, amin dumiban sinadlaw manay kudeng kato taniyo. Bangsa na to manusia, ibuhan, kampung taniyo, bagay taniyo. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na tumtumun na to. Marayang. Kita niyo na in ummat tinapusan. Way na Nabi Iban Rasul da akun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naginapusan na ajunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah ta'ala, dahil nga mga ipatumtum kato taniyo sin Allah ta'ala, di ayat ini sindum iban adlaw. Indum iban sinadlaw, kaunahan singkatan pia panjari, aula-aula na inbang sa manusia. Maglagi sila sin vitamin dum, maglagi raisab sila sin vitamin adlaw. Dahil nga sabab yadto inhalra sin dua ini. Biyaita kato tanyo sin Allah ta'ala wallayli ija yangsa. Siyapahan si maha suci maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Indum apabila timigidlum na. May taiyad to si mapain Allah subhanahu wa ta'ala harum magbaya-baya siya sinsapahan niya. Ada puning kita niyo ipon niya, di manjari suway sadya kita niyo ridto, habiyay ta niya amoy ning pagsapahan niyo.
dapunin Allah subhanahu wa ta'ala, magpipi siya bangunin sa pahan niya. Di hayatini dum wallayli idza yaghsha. Siya pahan sinallahu subhanahu wa ta'ala indum. In karayawan sindum, bangaw karayawan sing kahayup-hayupan na room, sing katumbu-tumbuhan, kita niyo magguna sindayaw sindum. Mga anak po, ajaman na to ini biya dagbus, di paglagi sintaw indum, biya way halga kanila indum. Hikarua siya pahan sinallahu ta'ala, wan nahari ija tajalla. Siya pahan sinallahu ta'ala, in adlaw apabila sumawana. Demikian magkagunahan ng katan piapanjari sinallahu ta'ala sinadlaw. Di manjari room sadya, di manjari adlaw sadya, subay aun dum, aun adlaw sabab kagunahan, singkatan piapanjari, aula-aula na in bangsa manusia, demikian aula-aula na tuod, in mga bariman usog, iwan bariman babae, di nila lupasunin waktu nila sindum, di nila malupasunin waktu sinadlaw, sabab bang limabay nari na magbalik magbingin waktu sindum yan, iwan sin waktu sinadlaw yan. Mga anak po, uno pa yung siyapahan sinallahu ta'ala. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Siyapahan sinallahu ta'ala, sinwayroon makaraus, magpapanjari sindua. Wayroon makaraus, magpapanjari usog, iman simbabae. Tanyo mga anak po. Siyapahan niya to sinallahu subhanahu wa ta'ala, hipatumtum ka to tanyo. In kakawasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in magparurum, magpatigidlom sindum, in magpaadlaw, magpasawa sinadlaw, iwan magpapanjari sin bangsa babaiwan sin bangsa usog, in makaraus dayan, amura, in mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos mga tuan, uning jawab di sinsapayan. Inna sa'iyakum lasyatta. Sabunnal-bunnal po, sabunnal-bunnal tuod palman sinallahu ta'ala, inhinang sin manusia usog iban sin babae, aun nahiminang sin marayaw, aun nahiminang sin mangi. Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan sila nabi, iban rasul, magbaita, inin marayaw, ini in mangi, ini in hika sanyang kaniyo, ini in hika mula kaniyo, piarahan sila nabi iban rasul, iban sulat, basahun nila, unuin kabayaan sintuhan ipapahinang kanila, iban unuin liangan kanila. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, dihi patumtum katu taniusin Allah subhanahu wa ta'ala,
magsimpak ni manusia. Aun na marad sin atulan sin Tuhan harum. Aun nari marad. Yan nagbubulaog sindum. Tungay risuk na. Nagbubulaog da. Yusal nilara. In waktu pakabayaan nila. Wala nilara yusal. Indum pakabayaan sinallahu ta'ala. Sin intuhan nilari magguna karayawan. Sila magguna karayawan. Hadunya sambil paadlaw akhirat. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Faminkum takiyun wa minkum syakiyun. Aun na rin kaniyo. Makada kabayaan sin Tuhan. In miyakada kabayaan sin Tuhan. Pasanyangun siya sin Tuhan dia dunya temporary. Aula-aula na pasanyangun siya pagdatong niya namayan palawm simpakubulan niya. Ada punin hibal niya. Biyaitaan siya mangi himarap da siya pamangi. Nakitaan yun ang tao naghinang mangi dia dunya. Wairoon si man niya. Hingkatan hinang mangi. Panulang ipakabayaan sinallahu ta'ala. In pangatud nila masanyang sila. Amuna in sa paisi tao. Mga sila nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Mga anak po, ang panakitan niyo biyaitaan sinallahu ta'ala sumunod pa ayat. Siya yung magdirihir rijiki sindum iban sinadlaw. Aun rijiki niyo sindum may kan natutug ka mo. Aun rijiki niyo sinadlaw sa malaingkan natutug na yung tao. Magbati, mga lisag siya. Kaya ubusan na pandisan. Kaya ubusan na pansit. Kaya ubusan na niguring. Kaya ubusan na sabab lisag siyam na magtagna na isab si mataas suka. Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan na yung nabi niya. Sambilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan na yung tao Makkah, iwan sin tao Madina. Iwan sin mga hakuliling niya. Sambil di magpakmarikato. Bang bukunda. Aun problema rakula. Makaya niura. Sin bulat mahinaat. Ubos niyo magsambahayang suho. Ay kamu matuo. May ta magdihilin Allah subhanahu wa ta'ala may naat yan barakat. Hindi na karihilan amuren natutug. Dahil nga sabab yan, Sayyiduna Ali. Dahil nga kasibi-sibi niya, sambil siya limasag, sambil siya nakapaghula, sambil siya nahinang sundalo, sambil siya nahinang nakura. In kabukaan niya. In kabukaan niya, pabaran niya, tudyo patuhan. Bang niyari mahinanging kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amasa na to ini, way kabuka-buka si manusia. Misanin sila yung laong na itudlo, pamaba punguti, ang pagkupya, way nakabuka-buka. Ayaw tuwan. In pag-agaran na to, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan, in Sayyiduna Ali, biyata kato tanin to kabtangan ini. Istadda khawpu. Amuna in kabukaan ni into ini. Maparinta siya sintuin ni dahil nga sabab yad to piyagluko likaran niya.
Bang magkarunahan senjata, pakaian niya senjata. Bang magkarunahan kusog, pakaian niya kusog. Bang magkarunahan tibut, pakayon niya yung tibut. Imasa na to iniway inu-inu na to. Uno yan tuan. Mabuka siya number 1, maparinta sinapso niya. Mabuka siya mapisuko sinapso niya. Inlingo, in kahalubiluhan, in pagbulak, sim magkampung, sim pagkahimano siya masanato ini, naparinta in tao sinawanapso niya. Dahil nga sabab yan, iya Tuhan niya tuod marayaw in napso niya. Sabab amoy nimpakayon siniblis. Hipanglubo. Hakarayawan biyayta sin Allahu Ta'ala. Tiyo din biyayta sin Tuhan. Kaniblis, wala niya iyakad. Sa luhay-luhay, sumujud sadya siya. Sa luhay-luhay, wala niya iyakad. Saan niyo mga tuwan? Istadda khawfuhu anil hawa. Iya Tuhan niya tuod marayaw. In hawa nafsu niya, iban sin syahwat niya. Ang pasyari masipog diha dunya, imanipog ka niya iblis. Na, mga anak ka po, mangannal kita nyo marayaw. Bang makasipog lang mo yung tawyaon, hina kaon. Labi makasipog, inaparinta kao sin napso mo, iakat mo yung napso mo, iakat mo yung syahwat mo, hari kau magada pamandu biyaita sin Allahu Ta'ala. Hakanabihan iban hakarasulan. Ini katu. Ya Tuhan niya marayaw. Sabab mabuka siya malarak. Asyubuhat. Di siya mang lamud-lamud, hahinang naglalamud di mangi iban marayaw. Ito mga tuan, hawa nafsu, syahwat, iban syubuhat, into nasabot yadto. Biyay ta kato taniw sin saydo na ali. Tuwayad to atuhan na to. Biutangan kita niyo napso bukon hirul na to yung kabayaan na to. Biutangan kita niyo syahwat bukon na to hirul yung kabayaan na to. Sa gawa madto kita niyo papamando pakabayaan sin Tuhan. Uno imanjari hanapso mo. Uno imanjari syahwat mo. Amo yan mga anak po. Na inallahu Ta'ala dihilaning katan rijiki aula na in ummatini sa taud-taud nikmat sa taud-taud karayawan yanug hara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na palman sinallahu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Na hisiu-siu palman sinallahu ta'ala usog na ka, babae na ka, yanugaraan na mo nikmat, nagpasaw siya sin nikmat yan. Bukod niya isa-isa, nang dihil siya, nagnapaka siya, ibtiga awajhillah, muhong siya, singkaridaan siya sintuhan, kiyukuyaganin ng dihil, kiyukuyaganin dihilan, labing kuyagin puunan sin rijiki. Uno imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pa amma man ata na hisiusin taunang dihil.
Mga sila magkarunahan, in pangdihil niya, iarad na yung kabayaan sintuhan. Wattaka, iwan, nagmabuka siya patuhan. Tiyampanan niya, inatay niya ring amangi. Tiyampanan na inakal niya ring amangi. Piyaharap niya pakabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wasaddaka bil husna, ini katu. Piyagkahakaran na imarayaw, amuren makada kabayaan sintuhan. Piyagkahakaran na marayaw, amurin magada pamandu, iwan piyagkahakaran na husna, amunain sulga, siya sadya sin Allah Ta'ala, hamanga tao marayaw riya dunya, uminirihil kanila sintuhan, pasanu yasiruhu lil yusra. Paluhayon sin Allah Ta'ala, indan nila pamarayaw. Dahil nga sabab yan, laong sinta umakka. Kato tanyuin hinang, in magpaluhay Tuhan. Nawangin hinang yan, iagad na tuwing kabayaan sintuhan, paluhayon sintuhan. Nawangin hinang yan, iagad na tu, in kabayaan sinapsu na tu, piasud na tu, in kabayaan sinapsu na tu, piasud na tu, in kabayaan sinsahwat na tu, lima mukay kita niyo, naglalamu din mangiiwan si Marayaw na sinji matu hamasa na tu ini. Kaya hunitanin tao, kaya sigpitanin tao, sinbal kalaan pagkaun niya, bal kalaan pag-inom niya, bal kalaan pakayan niya, insasakatan niya, sakawa wala niya nausal, pakabayaan sin Allah Ta'ala, in nakapiriglo pa, mapakay niya, hakabayaan sin napsu niya, hakabayaan sin sahwat niya, sindum iwan sin adlaw wal iyadu billah. Na, paluhayon mga tuan, dahil nga sababyan ni mga bariman, masusa sila, wang sila rin makahinang sin kabayaan sin Tuhan, dahil nga sababyan, bang nila mahinang ng kawajiban, umasubo pa sila hajaman sin Nabi. Ya Rasulullah, aum pahinang, hipahinang kamu sin Tuhan, sabab mataki kami, dihilan sin Tuhan hadunya, iwan hadlaw kana. Di na mo nakatakihan, indirihilan sin tao, sakawa, in katakihan na mo, in favorite na mo, amo na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamal na mo sindum, iban sinamal na mo sinadlaw. Kita ayan, mga anak po. Pasanu yassiru lil yusra. Paman sinallahu ta'ala, kamu sadyain maghinang, agaran niyo sadyain atulan, kami in magpaluhay kaniyo. Mga anak po. Bang sadya iagad na to, in pamandu, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wailang galon na to hunit, wailang galon na to kasigpitan, sabab janji sin Allah ta'ala, yaun tiyugila, hapal man niya, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul uf. Di tuud mabayain Allah ta'ala, bang kamu maghinang, sindaakan niya, kahunitan kamu. Bang kamu tumangki sa liangan niya, kahunitan kamu di. Faida paragta fansab, wa ila rabbika pargab. Innama al-usri yusra. Bang mukiatagnaan mahunit, paluhayunda sin Allah subhanahu wa ta'ala kaymo, habang mayan, di mo palamurunin nafsu mo, di mo palamurunin syahwat mo, sumagawa, palamurun mo sadya paagarun hapamandu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, aun kabtangan sinambuk imam panday pandikal. Hajaman nakauna, karunahan na to baugbukan. Uning kabtangan na yan, to pinakamahal ka. Way halga amasa na to ini. Maita, bukun kita niyo matari magdungog, sinday nga Tuhan.
Bukon kita niyo matagi magkita sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Uno yan tuan. Ika-isa. Pia panjarihan kita niyo akal iwan pikilan aun maksud. Wala narihil sin Tuhan na kaiwanan pia panjari. Way akal nila, way pikilan nila. Wala sila biyaitaan sin Allah Ta'ala. La'allakum ta'kilun. La'allakum tatapakkarun. Supaya kamu mapikil marayaw. Supaya kamu pakayun yung akal niyo. Di kamu makahinang sin mangi. Inyaun mangi, inyari marayaw. Nauno yan tuan. In akal, iwan sin pikilan, pagtatauan sin ilmu. Ito yung mga tuan. Ilmu kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikarwa, in atay, pagtatauan sin kasi iwan lasa. Sa mga tuan. In atay, bang wala doon in kasi iwan sin lasa, laraking kataninang. Inapkal, iwan sin pikilan, bang wala doon in ilmu, panday pupud. Nari na mauno, panday pupudimbay. Sa bang mayan, di mahinang, panday pupud, in pag-ibadat, iwan pagtaat patuhan. At kuno, panday pupud, in puasam mo. Panday pupud, in pagsambahayang mo. Panday pupud, in pagkasilasam mo. Di na mauno panday pupudimbay. Sa masusarasan, tuan sabab uwos lubuhon, uwos larakon. Panday pupudda. Nauno yan tuan. La'allakum tatapakkarun. La'allakum ta'kilun. Biutangan kamu akal. Biutangan kamu pikilan. Hasupaya butangan doon ing kabayaan sin Tuhan. Amuna in ilmun nafi'. In paglagi na to yan, lagi rin sin paglagi na to, sin pagkauniban, sin paginom. Hikarwa, balikan na to, in atay, pagpupunan, pagtatauan, sin pagkasi, iban paglasa. Dahil nga sabab yan, mga sila nagtatagipon patuhan, baing lasahon, maingat sila mang lasa, iban, maingat sila kalasahan. Sabda sin junjungan, alayhi salatu wassalam. Irhamu. Tarahamu. Pagkasilasa kamu, ay kamu laulon magkasilasa. Laulon na kamu magkaon, laulon na kamu maginom, sakawa ay sadya kamu laulon magkasi, ibang maglasa. Manta, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Mga sila, di laulon magkasilasa. Yaunda sila hatiranan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkasilasa, di sumudin panday pupud, di sumudin sahawat, di sumudin napso, in sila yan, kalasahan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Amun kamu yarihakumi, paglasa kamu, hauhanan, hapaguhanan si manusia, iman singkatan pia panjari sin Allah Ta'ala, agad na yung kakahuyan, agad na yung kabatuwatuhan, agad na yung kabudburan, agad na yung kahayup-hayupan, sa inpuntukan niya, amo na ingkitan niyo bang sa manusia. Saan yung mga tuwan? Na, ini kato. Baita sin imam ini. In number 1, balikan tanyo, akal, ibang pikilan. Ini karua atay. Ini kato. Amo na yung ginhawabaran na to.
Pagkauna, ingin hawabaran mo simpagkaon. Biyay tak sintuhan. Painuma, ingin hawabaran mo simpag-inom, kabayaan sintuhan. Bangyad tumabihat tindagbus niya, ikaw na intao kalasahan sintuhan, ikaw na intao hipamahalayak sintuhan at taas sin langit. Inipon ko kalasahan niyo, iwan sinyari hababaw singgumi, pabaitaan sin Allah Ta'ala, inipon ko yan lasahan niyo, sabab kalasahan ko, di nakarunahan mamayta kau hatao. Ubus ng baita kay mo sintuhan. Sa makamulatuhan, mamayta kita niyo hatao, way proclamation sintuhan, nagproclaim kita niyo simbaranta niyo. Saan niyo mga anak kapo? Dahil nga sabab yan. In Abu Bakar, radiyallahu an, indumiban sinadlaw. History niya. Hasala sila niya. Nakasud man pa siya paka-Islam, wala niya biyutawanan. Ing kabayaan sintuhan. Uno hinangon sindum, iban wala niya tiyay Quran. Uno ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Hinangon sinadlaw. Na, unin biyata sin Allah Ta'ala, dihilan ta kamo. Pagsaw-saw kamo. Uno yan, paamma man a'ta wattaka. Na, hisyusin tao. Piyagmura niya. Indihil na mo din kaniya. Aunda kaniya. Aunda anak niya. Aunda apo niya. Aunda katantan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi awni al-abdi. Ma kana al-abdu fi awni akhi. In Allah Ta'ala. Tabangun niya ipon niya, sa lugay sinipon niya yaon, nananabang. Magkahunahan kita niyo mga anak kapo, manabang. At, dum-dum, adlaw-adlaw, kakitaan na to, karunguan na to, naghangin makusog, nagulan makusog, piyagpalid na sinhangin, piyag-anod na sintuwing, iniyan tuwan signal sa yan. Inikaw natutog, bati ka. Inikaw ay naghali, paghali ka. Inikaw wala pa nakapag-ibadat, sindumiwan sinadlaw, pag-ibadat na kao. Mayta, ay mutod kalupahi, imbay ta sinjunjungan. Wala naaw na umat na kaunayari na katutan niyo, mautul paj'ah. Kamatay bigla. Amuyad mga anak kapo. Dahil nga sabab yan, suwayway hundong taniw, magsadya sindum, iban sinadlaw, lutuon hakabuhi, awla-awla na, lutuon dahon pakamatay. Na, paamma man a'ta, nahisiyusin ipon sinallahu ta'ala, usog na kaiwan babae, aming kiyarihilan sintuhan rijiki, nagpasaw siya isam. Piyasaw niya yung kagunahan pasawhon. Tabangun siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. In piyanaw niya, in piyang dihil niya, in piyanabang niya, ganti anda sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang wayroon na magpasaw, wayroon na manabang, naggigiba sila katan kan kabang, di na maingat manabang. Saan yung mga tuwan? Na. Hikaruwa wattaka. Tiyampanan nila yung pangatod nila ring haram. Tiyampanan nila yung pangdungog nila ring haram. Wala sila imibog. Wala sila nasasaw. Si mga yaon di makaibog. Takawa, tiyampanan nila, inakal nila, inatay nila, impito ang gawtakbaran nila. Nagmabuka sila patuhan. Hinang nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Sindumiban sinudlaw. Way lupas nila. Inikatu, wasadda kabil husna. Piyagkahagaran niya tuod. Inhinang marayaw.
marayaw riya dunya, iwan piyagkakakaran niya tuod, in husna in hinang marayaw, pahulaon sintuhan hasulwa. Yadto mga anak ka po, mura-murahan, bang mayan kita niyo makalamod, ang mga silay ni. Amoy niniamalan, sin bar-iman usong, iman sin bar-iman babae. Iamalan nila man imbihay ni Ragbus. Yaunin panghati nila, akal nila. Yaun in, pagkasilasan nila halawm sinjantong nila. In ginawabaran nila, di nila lamuran sin pagkaunmangi, iwan sin pag-inummangi, in katanyan, tabangun sila sin Allah Ta'ala, in tatabangan sin Allah Ta'ala, paluhayon kanila, in hinang nila riha dunya, damikyan paluhayon kanila, in pagtabang, di sila kahunitan, manabang, iman damikyan, di sila kahunitan, magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubtub na rin to, miabot na isabihin waktu na to, mura-murahan, uuhon na to, inakal na to, injantong na to, inpito ang gawta baran na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkahakaran na to, pabila iyamalan na to, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aon parsugpatan na to, iwan sintuhan na kabuhi, damik kiyan di kita niyo mabutas, hapal sugpatan, hantara na to, iwan sin Allah Ta'ala, hawak to, manaykod na kita niyo rin diha dunya. Mumusun na to, injasad na to, mumusun na to, inyawalihan na to, hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala, damik kiyan magtaayon kita niyo, mumusun na to, in ahli na to, habang manin sila, di na to kabinan, sing kasusahan, aun urulon nila, kikita nila, indan masawa, in bihad turagbus, kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in makauna, iwan sin nakabin. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.